Mama ungazitsho ukuthi ngubani? Mina nginguHleziphi Moyo. Ukhala ngani kakhulu la? Ngikhala ngokuthi isigaba sakithi lapha thina akula development esiyitholayo ngoba singaze sikhethe lo othe uyasimela singamfaka esikhundleni sehambela sisambona. Kukhanya ngani thina amaNdebele sile tribalism eyenziwayo kithi lapha. Asikwazi ukuthi sikubamba njani kanye nohulumende wethu. Akasiphathi njengabantu votelayo kungadlula ama-elections vele abasasikhangela. Ngiye ezibhedlela lapho uzathola ukuthi ngamashona ngithi ngiyazama ukubika umkhuhlane wamuzi wethu umuntu kangizwe. Ngiye ema-ofisini lapha ngifuna ukuyathatha isithupha sokuphambanisekile engxenye ibizo lomntana muzwe fill affidavit. Nxa ngithi ngiyafila uzothiwa use English lesikhiwa angifundanga uthola ukuthi lishona. Ngicela ungincedise kafuni. Siye ezikolweni lapha sesilethelwa amashona. Uthola ukuthi umntana wami kakwanisi ukubhala ibala lesishoneni. Ngimbuza ukuthi utitsha okufundisayo mbani uzangiqambela esinye isibongo vele engingasaziyo ukuthi ngizosibhala ngithini. Labo naba ama-MPs abasimeleyo silaye thina ubaba umoyo wakhona abhaduzane ezintabeni vele kasimazi. Abanye ngikhuluma kunje vele kabamazi lokumazi ngamehlo bambona emampikitsheni kanye lokhulumende wethu. Sisondele ekhansilini sithele vele ayisondeleli ukuthi izosincedisa ngakho konke. Sikhangelelwa phansi thina amaNdebele. Asikwazi ukuthi sizaze siluthole ngaphi usizo eMandebeleni. Lokho sizama ukuthi sithuthukise amashona. Ungahamba emashoneni umgwaqo right la. Kodwa kithi lapha eMandebeleni njengoba kade subuyile esidla ngemota yakho ubuyenzima. Uzalala ungalalanga umzimba usubuhlungu amabhampa lapha emgwaqweni weMandebeleni. Asitholi sizwe amaNdebele wonke false road kuyafanana. Still lapha umgwaqo wonke kaJoshua Nkomo kodwa unkombo lakade sinizwa ubuhlungu ngoba kuyenziwa mhla 1 July kwakulilanga lokuthi simhloniphe. Akuzange kube lo yedwa ohlonipha unkombo. Wawubona abantu bonke bejabula. Kodwa ungathatha ishona uzafika silihlonipha uzothatha namhlanje iholiday yeshona. Uhamba njani kanti eMandebeleni? Sizazi sihlonitshwe nini? Ngiyena lapha eHeroes Acre bayakhala abadala eBhalagwe lapha ngamathambo asihloniphi abasilungcedisi amashona. Kodwa ungahamba khona kibo eMpumalanga hayi kulentuthuko eyenzakala sikwazi ukuthi sizalithola ngapha usizo lathi thina amaNdebele. Singaze simvotele esindebeleni kasimtande sibiselelana shona loba kuyiliphi ishona elingathatha isikhundla kodwa vela silasizo sizalithola esigabeni seMandebeleni.